So sekarang even Adon pun dah masuk campur talk about this and apa semua, say that landowner memberi keizinan but they don't get the proper approval lah in order for them to build any structure dekat atas tanah itulah. And the TMB part juga dan PBA water punya part pun sama juga. Yes. So masalah dekat sini adalah welcome back to Dengar Baik-Baik Podcast, brought to you by Gila Hartana. Yes, and sebelum kita start hari ini punya podcast dengan Zakri, so kita ada actually one, I think the biggest investment seminar in Malaysia which is going to be held on 22nd August tahun ini, okay, dekat KL. So boleh check information dekat bawah link sini yang akan show Fire.Fund Capital. So investment seminar ini basically adalah satu sesi, nama dia FIRE. Okay, Financial Independent, Retire Early. So maksudnya fire your boss lah awal-awal kan, untuk you retire dan enjoy your life, especially Gen Z. Okay, then this seminar akan teach you, full day event akan teach you cara yang proven untuk betul-betul increase your income, fire your boss awal-awal dan dapat cara passive income yang proven, by the way. I see. In fact, last year we had one, I think the second edition. Tahun ni ada third edition already. Last year kita dapat lebih kurang more than 1,000 people, both online dan juga physical. Tapi tahun ni kita akan buat physical sahaja. So adakah event ni dia macam event-event yang biasa kita tengok dekat, dia bukan macam Valley ke apa ke? Bukan. Yang tu is more to fair. Okay. Ada banyak booth you tengok kan? Bukan. Event ini full day seminar, right, about 3 to 4 punya dialogue session, di mana panelis expert-expert kita ni akan share proven way untuk increase, let's say, income you, macam mana naikkan gaji, macam mana mau buat side hustle, right, dengan cara yang proven, ataupun macam mana mau invest property tanpa modal, semua tu. I think less than 100 for the first month, ataupun macam tu, right, 1 to 200 je actually, total, for the full day tu. But best part is, kita ada invite a few brands yang memang famous for the event. Tak boleh cakap lagi lah. Tak boleh cakap lagi. Kena tunggu sampai hari tu lah untuk, tengok siapa tu yang akan join kita. Alright. Okay, so make sure to check the link nanti dekat bawah ni lah, Fire.Fund Capital, and we'll see you there. Alright. Okay, Zakri. See you guys there, okay? Yeah, back to today. Apa topik hari ni? Okay, topik hari ni adalah rumah flat Rohingya. Oh, yang famous sekarang. Rohingya. How to pronounce by the way? Rohingya. Okay. Yeah. Kenapa tak boleh? Maksudnya tak boleh ada rumah flat tu lah. Okay. Kenapa tak boleh dan apa undang-undang yang boleh buat? Okay. Alright. So I assume William pun ada nampak lah video-video viral beberapa hari yang betul, dekat kemarin Facebook ni. Yes, you TikTok TikTok ada, Instagram boleh. ada. Kat Facebook Yes. Yeah. So video tu pasal this one radio announcer, quite famous also, Okay. Pak Azad. Dia tiba-tiba dia keluar kereta, dia macam kelang kabut tau. Hey guys, apa benda ni guys? Dia pas dia tunjuk satu building structure ni. Okay. Dalam 4 tingkat, macam ada penghuni juga kat dalam tu. It's just that the structure is not really proper. Okay. As in nampak macam tak complete properly lah, tak ada CCC dan apa macam semua actually tu. nampak sengit sikit tau. Ada sempat nampak macam tu lah. Nampak macam kalau letupkan mercun kat sebelah boleh roboh. Roboh terus Macam tu. Okay. So agak membahayakan lah. So ramai netizen, diorang cakap macam, instead of talking about that structure tu, building structure tu, diorang cakap pasal isu pendatang ni lah. Yes. Right. Diorang marah pasal orang Rohingya boleh buat rumah tu dengan sewenang-wenangnya. Betul. Tapi local Malaysians, diorang nak buat rumah extend sikit pun dah kena roboh. Betul. Those kind of things. The enforcement is more towards local instead of these pendatang. Betul. Right. And these pendatang is not immigrants. Right. Ni adalah pendatang yang illegal lah basically. Right. Diorang in a way, not to say illegal, but diorang tak ada banyak hak yang boleh ada dekat dalam negara kita. Faham? Right. Diorang tak berdaftar, diorang tak ada hak. Banyak lah. Tak boleh own property, diorang tak boleh beli property, tak boleh bekerja, a lot of things. Right. So kita ada beberapa kutip NGL. Yes. Kita ada kutip beberapa NGL. Alright. Let me start with the first one. Yes. Korang tengok tak video flat Rohingya tu? Tengok. Yes, tengok. Since korang dua-dua background property, betul. Okay. diorang boleh ke buat macam tu? And kalau tak boleh, kita boleh buat apa je untuk overcome? Kasih throw the fire. Oh ya.
Okay, no lah. So Zakri, start with the technical part. Boleh ke tak buat macam ni? As in, without boleh. local authority to build something. Tak boleh. Hmm. Okay, let me talk about, okay, by default, Mhm. untuk you bina satu bangunan dan menghuni, maksudnya untuk at least seorang manusia pun, untuk tinggal dekat dalam bangunan tu, dia ada at least, you have to fit check lah technically. Okay. Ada dua benda yang you kena ada. Now, one, at least you must have CCC, which Okay. is a certificate of completion and compliance. Yes. Second is certificate of fitness. Okay. So what is certificate of completion and compliance ni adalah certificate yang dikeluarkan oleh professional engineer, right? Ataupun arkitek. Ataupun arkitek yang mengatakan bahawa bangunan ni struktur dia selamat. Struktur bangunan, Okay. building structure tu is safe, right? Tapi belum lagi, kita belum cakap lagi selamat untuk didiami ataupun dihuni, right? Kita baru cakap pasal struktur tu selamat. Okay. Right? And next is another certificate that they need to go and get, which is certificate of fitness. CF. So diorang, okay, first CCC tadi adalah diorang akan datang buat inspection, Betul. bla bla bla, baru diorang bagi CCC, right? Untuk bangunan tu nampaknya secara kasarnya memang macam tak dapat lah CCC. Sebab technically it's not fit for you to, the building is not fit that To way. even enter. Not proper. Okay. To even enter. Untuk pekerja Right. masuk pun macam okay, tak selamat lah, nampak lah, right? Second is certificate of fitness. Ni adalah yang kedua lah, whereby you must gain this certificate daripada BOMBA ataupun local authority. PBT. PBT is Pihak berkuasa tempatan. pihak berkuasa tempatan, right? Untuk make sure seorang manusia selamat untuk menghuni atau mendiami rumah dalam bangunan tersebut, untuk masuk dekat dalam bangunan tu, Yes. right? Tak ada dua ni, tak boleh. By law sebenarnya technically adalah haram untuk you masuk dan tinggal dekat kawasan tu kalau you tak ada CCC dan CF. I think before that you can't even mula construct building tu tanpa dapat approval Betul. from PBT kan. Itu kalau kita tengok awal lagi, before the construction start pun. yes. So if you looking at the construction stage, dia ada banyak lah. So at least you kena comply semua benda ni in order for you to get that two Yes. certificates lah. Faham? So sebenarnya tak boleh. Kalau main bina saja in Malaysia tak boleh. Kalau negara-negara lain depends. Depends. Macam tu. Tak tahu. Ada country ke? I think sama juga kot kena Macam tu. Okay. So how to overcome kalau tak boleh? Macam mana nak overcome? Report je lah macam Pak apa ni? Nama dia apa? Nama yang wartawan ni. Pak Azad. Pak Azad. Macam Pak Azad ni lah, you Radio show announcer. video, right? And report to local authority lah. Ya. Nampak macam bangunan tu dah lama dekat situ. Dekat Yes. belakang bangunan tu ada perkampungan Rohingya juga. Township already. Apparently, Mini yes. township. Mini township. Yes. So kalau thanks to Pak Azad sebab Dapat viral viral kan. Yes. Kalau tak viral kan, Tak tahu lah. mungkin ada orang dah pernah viralkan. It's just that their influence is not as big. Betul. So benda tu tak sampai dekat media yang meluas. So sekarang even Adon pun dah masuk campur talk about this and apa semua, say that landowner memberi keizinan, but they don't get the Yalah. proper approval lah in order for them to build any structure dekat Yes. atas tanah itulah. And the Right. TMB part juga dan PBA water benda part pun sama juga. Yes. So masalah dekat sini adalah tak dapat kelulusan yang betul. Second, walaupun dah ada bangunan dekat situ, another thing I think is enforcement, right? Apa benda yang kita ada selama ni, CCC and CF is very important for safety, right? Dekat Malaysia kita ada sangat kurang, okay? For the many years ago, kita ada sangat kurang kejadian bangunan runtuh, right? Kita ada yang very famous last time Highland Tower dan apa semua tu, okay? But recently kita ada sangat kurang sebab kita ada this procedure, okay, yang kita tak boleh skip untuk make sure keselamatan penghuni dekat dalam bangunan tu selamat, Betul. right, dan terjamin. So masalah dekat sini, sebelum dari apa-apa kena dapatkan approval. Tapi kalau dah ada orang yang melanggar peraturan ni, second, we think we need to enforce better lah, right? Kena pergi local authority ataupun orang pihak Kena buat berkuasa kerja lah. Kena Kena datang, kena go and see dekat kawasan-kawasan ada tak. This one is quite obvious lah. It's quite a massive building over there, right? Untuk you tak perasan. Okay. Okay. Okay, next. I own 2 properties and am looking to buy a third. To make it profitable, I need to rent it unfurnished to a company.
housing Bangladeshi workers. Oh, yo. Their boss offered a solid monthly rate. Is this legal and ethically do you think it's the right move? I think I boleh answer. Sebab I got a real case study. Okay. Macam tu. First of all, kalau you beli third property ni, biasanya punya loan tu, assuming you punya property tu residential lah. Rumah residential. So, your loan akan maximum 70%, 70% sahaja. Anyhow, you punya cash flow point of view pun, you know, normally no issue lah. Should dapat positive cash flow, right? Even you rent out, biasa lah. Tapi in the case ni, you mau sewakan buy unit ni kepada foreign workers, Bangladeshi ini. First of all, legal or not is not to you, right? You can rent out to anyone, right? The legality is more to the punya boss tu, whether they got bring the proper punya work permit tak for their worker, Bangladeshi worker ni. But of course, as an owner tu, I don't think you can really filter out, right? Unless you ask the boss tu lah untuk check if they got the permit, right? Untuk pekerja asing dia datang sini untuk stay lah, macam tu. For you, I think it's okay. But for me, if it's the right move or not, I prefer sewa biasa for local. Ataupun foreigner for a high rental. Because I got one unit landed, memang dia apa tu, the boss, I mean ada permit yang proper lah. Dia rent out to dia punya Bangladeshi worker juga. But at the end tu dia sudah pindah. Condition memang tak cantik lah. Tapi luckily boss dia okay untuk bagi and fix it lah. Make it back to normal macam tu. That's a lucky case. But I think most case not that lucky. Okay. Better not lah macam tu. Okay. I baru teringat nearby my neighborhood pun ada this one taman. JB lah. JB. Okay. Dia memang ramai foreign worker dekat sana. Faham. Okay. And a lot of people. Mesti dekat Kilang by the way. Betul, sorry. Dekat dengan Okay. kawasan perkilangan. Okay. Last time tu memang ramai orang beli rumah untuk homestay. After that, they move to other place. And their house tu memang a lot of factories looking for a vacant house for them to fit this Bangladeshi. Especially kalau buat partition lagi. Wah, betul. lagi tu teruk. And they fit 20-30 orang lah. And betul, actually diorang bagi solid rental. The rental is actually quite high. Macam potentially that point of time rental dekat sana mungkin 500 dulu lah kan. 500 they give up to about 1,000 ringgit for 10 years punya agreement. Right, 10 tahun dia confirm akan pergi sewa you, tapi tenant keluar masuk. The one yang arrange, the one yang pay you tu is the factory lah. Kilang tu. Okay, so aku rasa dia nampak interesting untuk beberapa orang yang pernah nampak this case tadi dan dia tak nak headache. Tapi sebenarnya macam William cakap, ada cara yang lebih baik dan lebih sustainable. Right, pergi sewakan dekat market yang betul. Especially renting dekat families dan apa semua. Diorang not simply masuk hari ni, bulan depan diorang rasa nak keluar. Betul. They normally stay long. Easily 1-2 years lah, minimum lah. Minimum. Some people up to 10 years, 20 years even. Right. So actually okay je. Find the right tenant and apa semua to make sure your unit tu okay and apa semua. And potentially you can get better rental. Yep. Especially for high rise tu tak ada masalah. High rise jarang kot kalau mau sewa kepada ada juga yang foreign, pekerja asing ni. Ada juga like flat, Adalah workout flat yalah. and apa semua tu. If nearby industrial should be a lot. Right, kalau landed tu I think a lot. Okay, tapi kalau apartment condo tu no problem lah. That one is memang rare kan. Sebab access card punya limitation. Betul. Normally if you want to fit 10 people pun access card normally 3-4 je. Betul. Betul. Alright. Okay, next Zakri. Baru-baru ni aku viewing rumah sewa dekat area Ampang. Tapi area rumah tu mostly party. Apa tu party? Party, pendatang asing tanpa izin. Party je aku tengok. Party. Kenapa owner rumah ni lagi prefer tenant Bangla dengan Rohingya? Oh ni Okay. ni racist juga. Racist. Janganlah Okay, tak apa. First kali kena check. Sometimes diorang ada je legal permit. Betul. Proper permit yang untuk diorang datang yang bekerja dekat sini. Betul. Kalau Rohingya tu yes, understandable. Kenapa owner prefer tenant Bangla? Jawapan tadi tu. Sebab diorang tak nak fikir panjang-panjang. Okay, normally rumah landed diorang susah nak dapat cash flow. Sebab apa? Rental normally lebih rendah. Okay, diorang bayar sebab rumah landed ni mahal. Sewanya lebih rendah, tapi harga belian dia lebih mahal. Jadi ramai orang beli untuk on stay instead of investment. So siapa nak beli untuk investment, memang dia akan suffer dekat negative cash flow tu sikit.
Alright. Dan kebanyakan owner yang diorang contoh hari ni beli untuk homestay, tiba-tiba 2 tahun lagi diorang kena pindah kerja dekat negara ataupun negeri lain. Diorang dah tak boleh duduk rumah tu, diorang akan cari the best way untuk sewakan rumah tu, which is diorang akan cari lah this opportunity. Diorang tak nak setiap tahun kena datang rumah tu and pergi check tenant dan apa semua tu. They don't want to do that, right? So these are the things lah, especially we are talking about landed housing and apa semua tu. Macam tu lah. Okay, next NGL. I'm not into investing and I want to buy homestay. Tapi I aim to buy at decent area with good neighborhood. Preferable to Tamas or Mont Kiara. Wow, to have a better life quality. Any tips on how to get properties here cheaper? Kalau homestay, while looking decent area, and specifically name tempat Dutamas dan Mont Kiara. Wah. So your question ini, how to get cheaper? Okay, kalau think of cheaper in property, you ada dua cara sahaja. Okay, one is lelong, Auction. And two is actually bought purchase, beli secara pekal. So I exclude subsale dan new project. Sebab apa? Sebab these two boleh je cari, tapi especially for new project, new launch ni, project yang baru, sangat-sangat susah untuk developer jual dekat harga yang murah. Unless ada certain factor yang can help lah. Let's say they bought the land cheap 10-20 years ago dengan cash, you know. So unless in those scenario, jarang lah. I mean, if you think you as a seller, macam you ada developer, do you want to sell cheap ke tinggi? Of course tinggi. Kan? They at least sell at the market price or higher. Betul. So just think from that point of view, then senang nak dapat jawapan. And substitute tu I think boleh, but you need to make more effort lah. So kalau mau senang sikit, cara beli property secara mudah, either lelong ataupun bought purchase, beli secara pekal. So dua-dua cara ni boleh dapat harga lagi murah lah, pretty much confirm lah. That's why especially lelong yang macam more common lah to kebanyakan orang ni. Sebab interesting lelong, harga murah lah. Betul. Tu je. Harga murah kan. That's why it's one of the way. But lelong ni normally kena prepare banyak modal. Okay. I don't think you boleh beli tanpa modal. How much percent minimum total all in? 10% at least for the down payment and all of the costs yang lain-lain. Include all costs already ke belum? Belum masuk cost. So easily how many? 15-20%? Can go up to 20k. If you nak cakap sampai you boleh duduk, potentially can go up to 20-25%. Beli own stay lah kan. Total. Right. So susah lah kalau tak ada duit macam mana kan. Mau beli murah. I think one of the better way is to beli secara pekal. Right, join bulk purchaser. Right. Bukan diorang yang beli secara pekal. Betul. Dia ada group. Ada group yang memang beli secara pekal, tapi kena tengok juga. Sebab ada je banyak bulk purchaser. So I think there's only one in Malaysia yang boleh bagi guaranteed lowest in the market. Kalau beli secara pekal dengan developer tu. So nama dia Far Capital lah. Right. Why? Because dia adalah community yang terbesar dekat Malaysia. More than 30,000 punya investors sekali group. Right, so that's how diorang dapat harga paling murah in the market compared to other group. They are the only one boleh bagi guaranteed market lowest lah. So this is one of the way. I think mungkin ada example juga. Diorang beli project ni lama kot. Nama dia Oak. If you know Sunway 163 Mall, atas tu ada kondo. Diorang pernah beli juga. Easily 200-300 per square feet lagi murah, which is about, let's say kalau property tu 1,000 square feet, 200-300k cheaper. Ni secara pekal lah. Kalau beli macam lelong semua tu, actually mungkin pun jarang juga dapat lelong murah. Betul. Unless it's jarang Kiara 3 lah yang betul, yang belakang-belakang sikit. Normally first auction dah kena bite lah. I think even transacted higher than the initial higher than the subsale bidding price. Yes. Higher than subsale pun ada banyak. Sebab mungkin ni lain sikit. Tapi kalau tempat lain, I think sama je. Either these two, auction ataupun secara pekal. So aku rasa ada dua perbezaan antara auction dengan secara pukal, which is you join bulk purchaser group or bulk purchaser agent, right? So auction ni first kali kau kena berebut lah. Yes. Okay, ni masalah besar lah. Dia membuatkan kau sangat FOMO. Nak beli tu memang masalah. I experience once. Memang wah, at the end of the day I tak proceed. Tak proceed juga Tak proceed sebab takut sangat. Faham? Padahal okay je. So that's the thing.
they have the cut off time. Apa the due date I think 90 days ke 60 for you days. to park the money. Okay, wait. For Oh, you for to bid dulu. Bid dulu one Untuk day. bid dulu, yes, you have to Okay. bid first. Tu adalah satu decision yang besar ready for you. Boleh. So you Okay. cannot, first you tak boleh nak tengok property tu. Mm. You tak boleh nak masuk dan tengok condition property tu. Kalau property tu ada tenant, you tak boleh nak masuk juga. Right? So it's technically like gambling je lah. You Yes. memang beli rumah tu, satu di second you kena berebut. So it's bidding. Walaupun dia buka auction price at 400k, it can be up to 600k later. The Or even auction above price. harga bid yang asal tu. Betul. Okay. Right? If you buy dengan bug purchaser, dia lebih harmoni yang kita panggil. Kan? Betul lah. Sebab normally bug purchaser ni pun dia works better than agent out there. Because agent normally dia akan one. Betul. Right? Bug purchaser dia akan especially for capital, dia akan tolong daripada pre up until post purchase. Dia akan tolong bantu you, bagi tahu you the whole context of your purchasing ni. Right? Dan dia akan bagi tahu is it fit your meet your purpose ataupun tidak. Right, for you to buy that particular property. So you boleh beli dengan harmoni, dengan purpose yang betul dan dengan strategi yang betul. Right. And second is the modal lah, as William mentioned. Tanpa modal. Normally memang you kena, okay, if you are talking about without the entry transaction cost, 10% is a must. Right. You bid 400k today, hari ni you dapat, you have to come up with 40k. Okay, at least. You have to pay MOT. You tak kira lagi the legal fee semua tu. You tak kira lagi your buyer last time tak transfer. Dan developer require Outstanding for double maintenance transfer fee, kalau ada. maintenance fee, outstanding, apa semua, quit rent assessment, everything. Right. And maintenance of the unit, renovation. If you want to make investment, you want to reno balik, you want to stay, you want to reno balik also. Right. A lot of money. But purchaser, you ada advantage sikit lah. Right. Banyak, bukan sikit, banyak. Okay. Masuk tambah modal, boleh ada advantage cash juga untuk beli property selepas tu jugalah. I mean, kesimpulannya kalau ada capital, boleh beli lelong Capital. untuk buy cheaper property. Betul, capital. Kalau you tak ada capital, modal, Capital. beli apa tu secara pekal lah. Alright. Buat purchase macam tu. Okay. Okay, so beli tanpa capital, guys. Tanpa capital. Alright, I think that's it for this topic. Okay, cool. Thank you so much for watching. See you guys in the next episode. Bye. Bye.